All Manipur Women's Voluntary Association Amuko, COHR, MSF, Amadi Poirei Lemarol Mairapai Biapunba Manipuna Sinduna International Human Rights Day Pangtokrai. British Loilam Lenga ki Matam Gumna, India ki Manung Amadi, North East Communal Line da Clash Tokhaliba si Lepkadavani. Masa Morom Dom Leizaram Balaybak Singda, Masaki Right Human Fundamental Rights Sing Mat Pataragadi, Ning Tamba Haina UN da Indiana sign Tokibadu ki Matung Inna, Manipur da Suning Tamba Pifam Toi Haina Amuko ki President Oibadanatana, Tauramasigi Organizing Committee ki Convener S. Sanjoy na Tamlakli. Imphal West ki Thangmaiban Thau Ground da Pangthokiba Tauramaduga Mari Lainana, Sanjoy na Makha Taraduna, Manipur na India da tinkraba matungda lamdam masibu tuhat piduna miyam da pifam thokpa fundamental right amata pidana communal line da genocide chatharakli ba si akanba mong da condemn tawi Manipur asi lamdam asada leiriba miyam na lepkadabani mamang da gisu leptuna lakli sovereignty haibasi aikhoigi birth right ni launabasu hotnari haina fongdokhi Tauramaduda Amova ki President Y. Kunjarani, COHR ki Chairman Fulindro Konsam, MSF ki President H. Rosan, Poirei Leimarol ki President S. Memcha, Retired District and Session Judge Nautune Shori Yauna, Tuan Balup Singi Mihut Amadi, Mahiroi Kayana Sarukyaki. International human rights na maram oidna Manipur de lariba lakuntra asigi marai bakti aikone semina gadamni semja gadamni haibo loina kuna asi new Manipur semina ase kogi hangri fundamental rights ase lo no se mamni United Nations 1988 di coronation semja kre 1992 2000 malda masagi marodul lejibal weba khudimok magi hak malla gadi right malla gadi ning tam pfc ida gomi United Nations sign tro govne aduma sign togi se do koi democratic oina koigi maning tam leba amo oina le mado ngasi sovereignty is our birthright haidana koi lo no hona jari Manipur muthal pa yaroi Armed Forces Special Power Act 1958 Lotho terrorist mission have kuduk lepo have say main theme of the agenda ni marum adun masi phangdi phawa koi kuna se lepo da sangim bolena slowly poisoning genocide no honor ko singa se koi thingnaba honasi communal plus se thorli bisinga se koi amato punchal laga anu Manipur sian honasi